ubona nk'igikobwa nyine cyo muri Canada cyo bakibyaye inshuro 8 gize note nakubwiye akantu ni wagatahuye umutima wimukiye aha kandi sino kivanga mu byumve ukabura mu diaspora je sino kuvanga ubwo umugore urimenya ufise amahera none rege ikibazo kiri kwanza umugore ababizi abazi ibyarimo umukobwa ninda kumwigisha twe mu buzima ndubahinga genda umuntu wa mbere Akimu umamagaye gufungura ntakugaya ikizindi gahunda zose nkagukura kuwo mutwaro kuko ni umutwaro ukomeye ni umutwaro ukomeye jari umuntu yamamagaye ari mu Ingozi ambwira ati Marezo natetse ngo turye Ingozi mvuye Bujumbura ngiye kurya Ingozi saa 6 haruriye muri kino gitoro itike ngiye ko risumbinja ngiye kugira iki ngiye kujya ariko kumva zo kubahinja nabwo ati ndaje nkajewe Marezo ndirabura amenye nakwiye yose mu kanwa uyo mukobwa azonyitega mu diaspora no waye nakoze ariko ni nabamvise amahera umukobwa mwiza nzomuronka kandi azonkunda abakino gihe manu ufise ku mufuko baradawura ereko mu mutima ntukiri no ruguru umutima uraha warimutse Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mukenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wizeye ku barundi bose. Yeah people wagwana hano kuri Malengo Media hamwe honyine mu kuri biganiro vy'umuruturutu bisobanutse imwe bibigisha bikabahanura kandi bikabanezereza regani kuri Malengo ntanahandi ubwo nimba utarakora subscribe umuntu wanje ubikore bigishushe byo bavyiza kurusha kandi ndakeka mwari abantu bacu sivyo uri mu dufise umuntu w'umutama yamatuma imbavu zimera nabi cyane sinzi nimba ari umutama sinzi nimba ari umusore gusa twa tubimenye bamwita Manetwork Marezo sivyo Marezo ni sawa ndashima urajye ingurubega mutama ingurube urayihana kandi ndabije vuba sinarinda bimenyereye ibintu by'ingurube si by'iwawe muri make mugabo wanje ariko muri no minsi nyene kangwa neza ntaco hari umushehe twahegera ambwira ngo nta kibi cyako umushehe muri nanje ndagahoriki gusa hari ikintu hora avuga ati ngo icuriye niki kugaruke ntari wasi naragerageje mbona kigarutse cyavuga ati Lemon abona kayo kandumva bagakubita ko niko bugaruka inzoka narayiriye muri Kongo narabaye muri Kongo amezi 6 rero ububandi bw'abapetura buzi bisaba nyene ko babayifashe ndavuga ati twumve ku gakeke najya ndumbiriza munyuma cyo bambwira ngo ni inzoka navuga ati ntumbarire ati mune ari inshagwatsi cyane bavuga yuko ifi zo muri Osea zitandukanye n'izo muri Tanganyika niko n'inzoka imeze inzoka muri Kongo iratandukanye n'indundi mugabo ntushobora kumenya ubutandukane bw'ibintu utarahonja hose gusa narahonjeje muri Kongo vraiment ari yo usanga iyi niryoshe gusumba ega jibikoko ndabirembeje narariye gremire udukere tujya naraturiye umva ngo baradukaranga abana ayigihanga igihanga mu bantu babinywera amata baranywana ahantu haviye ipiya by'abantu bafite inoti bakubwira atagakere akantu kameze neza urumva ukagisanga usanga kameze neza cyane agakere rero burya kitakugarutse ugifungure ntaribe mugabo baratubeshe nta sheya yakubye ngo ingurube nta kibazo cyayo yashiye mu kubivuga ntiyabivuze ngo nta kibazo cyayo yavuze yuko we atakimubwiye urumva nibisanzwe kuri we kumva ko ingurube ihari ariko subwo kuba yijya aya sinda mubeshe mugabo yarabati nta kibazo tumukana ingurube wangu ntaribe erega bibana n'amahitamo y'umuntu bibana n'amahitamo y'umuntu ajye musinzara mukubise fresh adoka uzomenya ko buri kimu urundagere Marezo uri umukristo uri umuislamu jewe je novuga ko ndi umukristo ariko sinkitonda gusenga byapfiriye he bivana n'ukuntu amashengero twita ngo n'amashengero badufata
bamaze kuyagira business natwe tumaze gutahura ko ari business nta mwanya wo guca uja muri business zawe nawe iyo nibutse ko ijambo ry'Imana nama numva ngo bavuga ngo urushengero rw'umuntu ruri mu mutima wiwe aho cyansanga nabijyanjamwo ariko nuninziriza bajya nyene nta nyungu none ubwirangiye ukaraba neza ibigira cyo umaze gutanga bingana gute uri kuramwiye sha ndumukene novuga ko ibigira 10 je maze gutanga byaragize akamaro ariko uko bingana kose sinabitanze ku bwa pasteur ngo canke bwa mashimwe ya pasteur oya ariko umuntu ahisemo icyo mfise nzogiha umworo ndagiye ikimuga hakuja kuri rya rushengero kwinziriza abari muri business ariko ijambo ry'Imana iravuga riti burya ngo kutatanga ibira 10 mu ngerageze murabo kuntu amatanya zosesekara ibintu bigwire byuzure erega ikibazo ari gihe twibaza ko turiko tugerageza Imana kumbe twe tugerageza bajya abantu ngo tubapime turabe ko tubibakorera erega dushaka kubaza ko ari Imana tubikore kumbe tubikoreye abantu gutere hakuzobikora widoga bire kubikorere ugira ubyikoze wishimiye kuko bavuga ko icyo bibye nikizogira iki kizokwimbu je nimba mbiba kubakene no kubapfaka no kubimuga bivuze ngo uzokwimbura ubukene nawe oya kandi abo mbiba ko hari icyo ndabafashije naje Imana hari kizomfasha kubera abona afashije asa ko ya pastor of myahereza yo no tuma ndatanga hari kubakene aboro ibimuga niwe notuma numvira ikigongo kuko aba pasiteri sinavuga ko bose ari abibinyoma ariko aho bigeze ubu danje ni network bakoresha connection no munsi umuntu ashonje cyagurura urushengero aho naje mu minsi nako ndabyiyumvira sinoza no kuri imariza mugabo ntaje abandi boza yebo none marazo umukomezi yani ngo niwoza umuririmbyi ryari nibajayo kwa nimba rinde ujya hora rumuririmbyi Joshua je niyo rumuririmbyi uzabayoboka sifise mu rushengo ngo kuririmba aracyaririmba reka yaciye bireke nivyo mukundira kuririmba umukozi w'Imana kame unye aravuga ijambo ry'Imana abantu bagakizwa bakarokoka kandi je sinavuga ngo nuwibinyoma cyangwa ngo nukuri nta byuzi ntibikuraba Imana yiwe gusa barazinanye n'abamuyoboka ko bamubona mw'Imana kuri ivyo je niba bindaba ndumukomeje none uhitamo kuja mu rusengero rw'ibitangaza cyangwa rumwe rusengero ugataha gusa ngenda nigishwe maze kwigishwa ntahure nkurikiza amabwizwa y'Imana ntuze kumbwira ko jewe ntakoze yani ivyo bitangaza uri kurankora yareka none ugiye nk'umuntu ukora urusengo asanga kubwiye ibintu byanyabyo nyine waciyemo aho hano hava kubimbwira bakubwira ati wowe marezo ejo byagenze uko nakubwiye hirya ejo byagenze uko mwakweza byagenze uko aho hantu ndakubaza ikibazo kimwe wowe ushobora kumbwira ati we byagenze uko none inyishu yabyo ni yaye kubimbwira kugira ngo umenye ko uyu mukozi Imana ari ukuri ko nabikoze wizi ziri inyishu yabyo rero ikibazo none wowe wabimbwira marezo agira yisho umuntu n'impamvu ya Mungu narasambanye bihebe none kagatima ko kadakubidakunda ariko ndake kibi ntabyo urakora bwana gusambana ivi na ivi oya nabyo ukora marezo umukozi w'Imana waracari manzi muri make n'ukuri je sinzibeshera bana b'Imana sinzimanzi ndagasore kari akompanye brochette yakagurube n'impamvu ya Mungu imagine umuntu ari akompanye ibigeragezo by'abakobwa yo bibura gute nanje mfise umutima woroshe nkanuze nka gato wumva je no korohereza abakobwa ariko nuko nabimenyereye ndahonja tu baragufashe ku ngufu muri make je mfise inyinya nini nibura gufata ku ngufu erega kana ka esthétique Imana yashyize mu kanwa Johnson nawe arirabura muri make umuravyi ubize mu cameraman yahezagiwe n'imishatsi Imana mu bindi byose mu cameraman wawe nabonye Imana yamuhezagiye imishatsi ibindi byose akura imishatsi gusumba ibindi byose imagine Yesu na Yuda ubaze ko Yuda na Yesu bari gupfiki atakintu bari gupfa kumugurisha ko nyene yamuhemukiye aramugambanira tuko Yuda yemukira Yesu oye hajye bafise icyo bapfuye kitanditswe reka ndakwereke dusoma Bibiliya n'amategeko uramunyumvira reka ndakwereke Yuda batemeranye na Yesu bari kumwe n'abajya abandi bigisha Yesu bakaza bagenda abiriza inzara urabona niwe yatangiye gucokora Yuda abiriza inzara atangiye gucokora Yuda Yuda amasaha yo kurya yarazi neza na neza saa sita zigeze genda fungura
ariko akabona saa munani zirageze ntarafungura inzoka zo mu nda urazizi udajya mu nzoka zo mu nda yari yifitiye ntukwibaza ko ari zirya zikarisi gusa ashobora kuba harimo n'injagwazi kuko umuntu yakarigwa n'inzara reka Yuda aravuga ati kanihangane baracomoka Yesu acavuga ati rero kubwo abatipe bamaze kwicwa n'inzara reka ndabe ukuntu bafungura acavuga ati nimutora amabuye baratora amabuye we imagine umuntu akubwiye utora amabuye wishongeye wotora rinini fata Yuda bati kanure gatora aratora gatora Yesu abonye ati rero zihindutse imikati Yuda ati none ko natoye gatora bigenze gute umva Yesu aramucokoye Yuda bati sawa reka ndasaba batoye ibinini Yesu acavuga ati condition ke ntawuha ku wundi iryo watoye iri mu mukate niryo nyene ati one umugabo ibyo atanguye nizi gahunda kumbe nizi gahunda aranangu yasaba Petero ati gahunda urayizi kila mtu na vyake Yuda aravuga ati karabamanye none sawa turabirabira imbere tugeze imbere Yesu yavuga ati batora amabuye Yuda avuga ati woshira kinini reka nashize ari nini Yesu ati rero ubu rero tugiye kujya bukuruzi nimuyate mu ruzi yoza Yesu ntiate mu ruzi gute wavuze yuko duhindura imikate ubwa mbere Petero yanyimye naje nkeneye kumwima urabona ati wapi ahubwo njye navuze muyaterure ubwira tujabuke urabati umutipe nta wundi afitiye bifata ari jewe ahindura ibintu kubera njye marakoze byiza bageze handi basangiriye icapati umve Yuda nta n'umugambi yari afise Yesu ati zacapati zipucagura Yesu ati uza kungurisha ari muri mwebwe Yuda kicyumva ko kajyamba ati kumbura iboro amenya ko Yesu ari mari rero rero kubwo umuntu ataraboneka atakugurisha nyaho mahera ntanjika reka mite nagenza kuyazana ku bintu maze kunkorera numva uri n'iboro ahubwo reka nuhoza ubona kugurira neza na neza Yuda rero byavuye aho onye avuga ati ilfo bakugure kandi urabe rero aha nabereye n'umuntu muri make ni Yesu yitanze erega Yesu yari yamutanguye no yamucokoye rero uzorabe no muri no simana ikintu dupfa cyane ninda kubuno munsi dushwana ninda kubuno munsi tutemerana tutumvikana je nawe ninda bijya uzorabe ikintu kimwe iyi nda idukoresha amakosa menshi gusa kandi uko none ababwira ati kinkuru nabonye ryari reka ndabakishirizeko nogenda kuko inkuru ndabaha ntopfa kubaho uko nyene niyamenye aha nirasiyo aya menya ya nirasiyo gusa ryari narabarabye ndakora comparison ndaraba ndabona yuko burya abavyeyi bo muri Noro ino mu Kinama za Kamenge bafise ukuntu bashobora kuraba ubwenge bw'abana babo aho bugarukira abana bo muri Side bafise ukuntu nabo ubwenge bw'abo abavyeyi babo buraba umwana wo muri Side iyo agiye kwishura akiga akagaruka akabwira nyina we ati mama nkeneye ikinga mama we aramubwira ati sawa mama nzo kugurira ikinga ubaye wa mbere umwana akabu wa mbere ababizi ko umwana azo wa mbere akamugurira ikinga se w'umwana wo mu Kinama papa nkeneye ikinga sawa mwana nzo kugurira ikinga ubaye wa mbere abazi yuko umwana we nubwo byogenda gute kuba wa mbere sumu ikubona icyo kibazo kiba kivuye mu nzira abonye ikinga nizogira iki nizogugwa kiba kivuye mu nzira nkaca nibuka rero igihe je nari kwishuri banyemereye ikinga nakoresha tantife zose zishoboka kugira mbo wa mbere cyo twigana n'akana kitwa Mugisha ako kana ka Mugisha kari kagufite ubwenge kubyo twibijuju twiterateranya tukavuga ati rero ilfo Mugisha uzura duhinyishu Mugisha nawe ati no problem rero kumvuze uko amahera yaduze ubu inyishu sinzoza ndamurampa amahera muzoza muraminja ati byo bituzo muri twaditeke nanje nari yaranje nkarondera amahera yo guteka nkumutekera isosi examen ya nyuma navuye muhira namutekeye uduceri n'udufiriti namushira cyamba muhira nacewe gatagenge nabandika kwinyisha ba ndacomoka shika kwa Mugisha bana namashamushamu Mugisha isosi ngiyi cyawicara haje ufungure minyisha ngende gukora Marezo nahaze ni kuki wiswe Marezo kwanza ni wagize canke waravyise izina Marezo je sije nagize nagiswe no n'umugenzi yitwa Best
ujya musanzwe muzi ku izina rya OPG niwe yarinyise bivanye n'ukuntu yaguma abona nkora ibintu nyene ati peturi network vraiment ash connection ziraduga neza cyambwe ati aho kantu uvuze wakumvise neza uri network gwero umunsi cyambwe ati twapike marezo imbuga zanjye cyo ndahindura cyangirira marezo mbere byari mbere ni nakunda umusani w'umutanzania bita Kunde Boy sasa je niyita Kiss Kundi Kiss Good Kiss Konde niko niyita sasa nyene ntijyana nabuze izina no kushiraho nyene ariko kubona mukunda Kunde Boy baje niyitwa Kiss Kundi basi ariko nyene maze kuronka izina marezo nje ndahindura cyane bakora indyoheye kandi ndavye nivyo ndiko ndakora monati vraiment ndagasore kari accompagne magabo n'ubundi rubinguru urajya utunurebe marezo aya ntabona urenge kubera iki api basi ndaburabye tu ishusho yabwo nindyohera bice bituma je ko ndashaka kuraba ikintu ngaca ndaciyumvamo nabi kandi manda chance ubundi busa nabi subongo busa nabi gadaje ariko nkibona tu no ukunda iki mu buzima marezo mu buzima bivanye n'ibifungurwa ndakubaye cyo ukunda gusa wewe mbwira ibyo ushaka nawe uri kubera ko ucirukira kuwunja twe mu buzima ndubahinja je ndi umuntu wa mbere Akim umamagaye gufungura ntakugaya iki zindi gahunda zose nkagukura kuwo mutwaro kuko n'umutwaro ukomeye n'umutwaro ukomeye je ari umuntu yamamagaye ari mu ingoza mbya ati marezo natetse ngo turye ingozi mvuye Bujumbura ngiye kurya ingozi saa 6 haruri muri kino gitoro itike ngiye ko risumba injya ngiye kugira iki ugiye kujyayo ariko kumva zo kubahinja nabwo ati ndaje kuzikura mu nzira brema ntushobora guhemuka bigeze kunjya muri make bashobora kundanisa ninjye nkaguhemukira shobora guhemukira umukunzi kuvika umwumvo y'inda nabikubwiye kuva kare ukinda ari ituma byose bipfa sawa ariko burya rero ngo umugabo ajye niwe asuma imagine rero gace zangaza inzuma bacha banyita kabetero ni impamo ya Mungu munjye ukunda iki basi bwana marezo ya munjya navuga yuko genda kunda ariko munjya genzi ibyo nanka gusa ariko ibyo nkunda nta nakimyenzi kuko nzi ko byose ndopera kirati sombe gusa zarakonani canke bari zatetswe nabi wapi fisi ngwara ya estoma nituma ntagisombe naye handi ibiharage twende huru fisi nyabarega ngandana iyi ni setemu sogera satome ni setemu gusa ndakunda ikintu cyiswe akagari ubega kubega kandi usa n'umuntu abega bunini marezo jewe niyo mpamvu nabyibuha ingufu ndazereza mu kubega umva no byiba gute ngufu ndazereza mu kubega batize yose energy zera mu kubega reka ige ni operation ikomeye nko kopera umuntu uranyoka yoga ariko marezo kamwe nturenze nta nzoganwa kwanza nta nzoganwa oya uzihevye ubunyene canke urazi gituma nta nzoganwa urakunda nye marezo ndakeka gukundana urafise umubebi ndi mu rukundo vraiment ya barankunze ndaga ntukunze jewe je ndi hypocrite je ni aragira ko nkunda ye mukobwa arankunze mugabo je ni aragira ko nkunda none kubera kutamukunda umusubiza ivyo aguhereza sindamukunda gute mu gihe dukundanye uri kuvuga uramukunda nawe oya je ndamufashije ibyo we abimurimo ivyo arimwo nibiri kuramufasha mugabo suko umukunda ntababare ntamererwe nabi ntabone ngo ntumukunze nawe oya ndi kumwe nawe kuko nawe ari kumwe nawe muri make ugomba ntarire ntarire ntababare ntiyihe sumu umunsi nakunze narababajwe sinzosubira kare uzi gutegwa indobo duhe kuri ayo makuru bwana warigeze gukunda birara narigeze gukunda umukobwa ku buryo ngirira ibintu ndavuga ati kandi je gituma nashaka gukunda nuko nzi ko ntari mwiza sindi mwiza kandi uragashaka kari accompagner bwana ya accompagner ariko mfise icyo bita bavuga ngo n'amapengu atuma atamunanye yumvamo ataki ariko nubwo batonyimvamo gute Imana yarandemeye gwanje yagukunda utamukunda sha ariko urumva urumva ahari ndamukunda tunagiye butumye uko biraza ni buhoro reka muri nosi nitwama twishira ku bintu ntituzoronka natwe ibitwishirako ariko nitwatekana niho tuzogira kugeza kubona ibitwishirako natwe
ariko mu gihe uri kuribaza ku bintu ibikwishira ko ntabyo agaciro ariko iyo utekanye ibikwishira ko cubibona ariko utatekanye ntuzobibona nicyo kimwe bahora bavuga ati none imbwa iri kwiriruka wihamagara gute ngo uyihe inyama igeze hari ariko itujya ahantu urayiha inyama igafungura ariko iri kwiriruka urayiruka kuri buyifata niko biba bimeze wowe na Marezo yovuga ati niba abahungu bo mu gisagara nyine baba barahatabwenge mugabo numvuga amajambo akomeye y'ubwenge bwa yes ndi umubisho navukiye mu gisagara ariko ubwenge bwanje n'ubwa ruguru birimana kubera iki nasanze uvuze ngo wavukiye mu gisagara je navukiye mu gisagara wasanze navukiye mu Kanyosha ariko kuba mu gisagara ntibikaze nasanze no tuma nigira ubwenge bwa ruguru uzi gituma mu gisagara amwana wose yavukiye mu ngaha mu gisagara ntiyumvira ko yokorera akazi ngaha mu gisagara yumvira ko gakora no mu diaspora ariko wavukiye ruguru nawe yumvira kuzogakora ngaha mu gisagara ko byokunda bisigura uri ngaha mu gihugu iwawe urashobora gukora ugatera imbere kandi iraba abana bari ruguru niyo bantu uno musi baturongoye niyo bantu bafise ibintu bikomeye ngaha mu Burundi urumva kandi ugaca usanga aba bantu ngaha nyene mu Burundi kandi babayeho neza twebwe abanyagisagara ngo turashonje inzara ni yose ko baraje gupagasa bahangayise ubwenge twabuhaye diaspora tuzopfu dupfanye nyene diaspora mu mudu none mu diaspora nimba ariko rakumena amafaranga bumva ikibazo kiri none erega kumena mu diaspora tunga byihuse nyine none kumena kandi nkaho kire amakomedi ushobora gusanga n'amafilmu kinanga mugasanga aho nyine bara usanga ufise nk'urushuga mami reka nkore nibyashika nkagira iyo nzira yo kujya muri diaspora nzogenda ariko apana kuvuga yuko ngira nicare ngo ndindire ngo nzoje muri Amerika we utakufa maskini kora no kuri kw'Imana je ukadikwa n'inzara wari ufise mind za diaspora nomwe ati we pambana uba diaspora we yarone kubera iki ari abahungu busanga bibereye barakunzwe n'ibikobwa biriye muri za Canada za Amerika none gasha nka jewe Marezo ndirabura amenye nakwiye yose mu kanwa uyo mukobwa azonyitega mu diaspora no waye ntakoze ariko ni naba mfise amahera umukobwa mwiza nzomuronka kandi azonkunda abakino gihe man ufise ku mufuko barakutahura ereko mu mutima ntukiri no ruguru umutima uraha warimutse usigaye ugendera kwitako umufuko abakobwa umutima bawimuriye kwitako urabyumva rero ubunyazi ari ibintu byinshi by'imico itandukanye rero udagize ubwenge ngo ukorera aho uri ego ufise projet yo uriyumvamo indoto zo kujya hanze ntitukwankiye ariko gira izo ndoto uri kurapambana no ngaha ejo nejo bundi bishobora kwanga bama bakubwira yuko imipango yiwawe siyo imipango y'Imana ushobora gupanga yiwawe Imana iriko ipanga ibyayo none we gasha uri kupanga kuzoba diaspora ugaca wihoza ibinyo shanga Imana nta ndoto zo kuzoba diaspora ifise wumva kuzoba upfuye uriteze kuzova ngaha ugende nko muri Amerika jewe muri jewe kuko nzi yuko nta famille mfise muri Amerika nta mutoyi wanje ari muri Amerika na mutoyi wanje yagiye kure ari mu Buganda aho rero mvuga mu diaspora unamyo kure yageze ni mu Buganda aho ni kure bisigura ati je kwiyumvira ko nzoja muri diaspora nta nzira nimwe ndabibonamo ariko kubwiga impano ndiko ndakorera kubwuko ndiko ndakora ndizera ko nshobora nanje kuba mu diaspora ariko ndiko ndagira iki ndiko ndakora kandi nkorera muri ibi nyene ndiko ndakoreramo bize ngo ntukunda Burundi Marezo kubera iki none bakubise umugambi wo kuzobucika none ngiye diaspora wibaza ko nzoba ngiye gukora iki je ndakunda Burundi uzi gituma nkunda Burundi je nzogenda kuba diaspora bishitse mugabo mbo mu diaspora ariko ibyo ndiko ndakora hariya si bizoba biza kutuma ngo jenze kwinezereza ngaha mu gihugu nze mfise amahera nje kuri beach ngira iki ngo nze umuryango mbone gusa ahubwo nzoba ngiye no gukura y'ubumenyi paske gute abandi batera imbere twe tukiri hasi ndi diaspora ndiko ndiga ndiko ndabimenya kandi ndiko ndanabironkamo amafaranga buryo mfise nzobuzana amandabwiye ati ngenda kwigisha kubikora ndagoye n'umutahe dutera imbere nzoba no mwana mubi uburi kuraremera bisigura ndakunda Burundi aba diaspora bakino gihe bibereye hanze ebo na business yabo mina buzina maisha yangu ariko ntibashaka kuvuga ati reka tuje njyari narakunze abantu njyari bakoze umugambi wo kuzana amazi bajye abantu bara ba diaspora wo kuzana amazi wo kwimba amazi avuye mu kuzimu iyo mugambi niho baturukiya kumwe barawokorana uje mugambi rero abantu bagiye kubyiga bara barundi bari hanze bace bazana ije projet mu Burundi bavyigisha barakoze formation
narabyumvise urumva barabyigisha abantu neza barabereka ko byogenda uko ibikoresho ari ibi n'ibi ubunye abanyakinama ntibariko bararonka amazi mu gihe aba yabuze regidezo tuyabuze turayaronka muri biciye kuri ubwo bumenyi bw'abo bantu aba diaspora nyene babikoze numva umengo ngo bari batandatu ntihenze bari batandatu kandi barakoresheje formation ibyo bari babura leta yarabafashije barabironka ubunya amazi araza kandi tutarinze kurindira ibya regidezo rero natwe nidukore ushobora kubona umu diaspora w'ikirori wo kwiryohera aba nabo tubakunda kubihukura umanye barabamenya abo turabagomora monje jewe garisoje ya company ndakubonye mu diaspora ndakurabisha ijyakana bati uri fresh ndi fresh none nk'ubu ubona nk'igikobwa nyene cyo muri Canada cyo bakibyaye incuro 8 gize note nakubwiye akantu ni wagatahuye umutima wimukiye aha kandi sino kivanga mu byumve ukabura mu diaspora je sino kuvanga umugabo w'umugore urimenya ntufise amahera none rege ikibazo kiri kwanza umugore ababizi abazi ibyarimo umukobwa ndinda kumwigisha umugore abaza ati umwana tumurondera uko pasike tumurezi rero mbaye umvuze n'umufubuzi sha gupfubura sinokwibeshera ariko aya ndumukomeje sinumufubuzi Johnson we yageze kubigerageza birabwankira gusa ngo byaraze yarazi ngura umuhanyi bwana Marizo ya guhana bivana nakanyiteze no sanga harabahana gusumba jewe gusa siyo project ndetse ni waje guhana waje gukosora muri make je ndakosora muramwumva abagabo ngo umugabo ngo arakosora ndakosora abandi bagahana abandi bakagira iki bagatanga ibibazo ariko je nkakosora ni wumva ko kutwika aba diaspora butumwa bamaze kumviriza ubutumwa kabo bakumvise ya gusaba diaspora ndabakunda kuko muri no minsi bariko baragerageza guha akazi ugwaruka rwo mu Burundi bakazana ndetse muri bimwe impano zabo bakazigeza kure kuko paske media zose ziriko zirakora mu Burundi ni z'aba diaspora urumva bariko baratanga akazi kuri twebwe ndabibashimira nicyo ni ikintu kimwe mu bintu mba nshaka guha akazi abajene kuko muri kino gihe turiko turiga twaheza kwiga tukaca tujya kwicara ariko aba diaspora bafise amahera baciye baturemera akazi kuko ego cyambu cy'abarahati dukwiye kwiremera akazi turakiremera ariko ugasanga tubuze uburyo wakomino nino imitima imaze gukomantara ukomye wese ntaguha nkuko byibaza ushobora gukoma ngo nakamagataye ngo ntangura akakwima ariko umu diaspora ashobora kuza akavuga ati ufise impano yawe reka ndagutemwe umutahe mu nyuma nawe ukora ibyawe nibyo kandi utakoreye abantu nta kiguhakura ukora nk'aho umengo byose nirezereze nta gaciro kabyo biha mu gusozera rero twari kumwe na Marezo Comedian kuri Malengo Media reka asezera abanywanyi bwana Marezo kugira ngo tugarukiriza aha tuzomuhamagara n'ikindi gihe abanza dutwenze mpaka imbavu ziyagare je mu gusezera abanywanyi novuga ati abakunzi ba Malengo Media ndabaramukije ndabakunda aha mikindi nacyo mugire subscribers kuri TV